Dan ili noć, vi se nalazite na kanalu Stigmatik, vjerovali ili ne, u ponoć snimamo video, nismo nikad još ovako kasno. Naime, subota je pa smo se i mi malo opustili. Uglavnom, ono što bi vam htjeli reći, tema je ksenoboti, međutim još ćemo neke stvari da kažemo. Ovo što ste vidjeli ste sliku vjerovatno koja je bila sa trudnim robotom, pa ste očekivali vjerovatno nešto tako. Ne, to su male. Ksenoboti su se počeli množiti savjetovani umjetnom inteligencijom. To je jedan češki doktor, Jaroslav, ne mogu se sjetiti, Jaroslav Petar. Istraživači univerziteta u Vermontu, Tufcu i Harvardu otkrili su novi oblik biološke reprodukcije i stvorili žive robote koji se samo repliciraju. Ne traže oca i majku kao mi. Primijetili ste kao Pac-Man izgledaju, jedu. Ovi kompjuterski dizajnirani organizmi napravljeni od ćelija žabe sakupljaju pojedinačne ćelije unutar usta u obliku slova C, kao Pac-Man videlica, i oslobađaju slične bebe pod navodnicima, kako cijeli proces funkcionira. Sad što je bitno ovdje, što je pozitivno u medicini, što se ovi ksenoboti koriste za valjda matične ćelije za neko liječenje, priprema se kao za liječenje od raka i raznih bolesti. Poznato je da matične ćelije, pogotovo ko ima para i očekuje prinovu, da to košta sad 5.000, to je nama mama obećala, ako uspijemo, da se kupi kako se zove, pupčana vrpca koja ima, plinov od bebe, i može da poslije, za čitavog života, bilo koju bolest njene matične ćelije da pomažu. Dakle, što se tiče umjetne inteligencije, evo da dam sad svoj stav. Ja sam zato da se ona limitira i po znanju i po djelovanju. Znači, da se ne pravi da je iznad čovjeka, postavljao sam na zajednicu, postavit ću opet, pošto je došlo novi pretplatnika, vjerovatno neki još nisu vidjeli. Znači, imaju 3 vrste, ima ova manja, pametna, ova srednja i ova koja je pametnija od nas. Ta što je pametnija od nas, nju bi nekako ukrotio ili izbacio iz igre, a ovu bi samo za, upotrebu medicine, isto što su se sjeli dogovorili oko nuklearki, oko Antarktika, nadam se da će uskoro oko Ukrajine. Samo da se mogu koristiti u svrhu medicinskog napretka. Puno puta pričamo o dobroti, o nekoj eliti, to baš Martina se javila, pa sam ostavio njoj komentar.
eto kao sad sam fascinirana robotom, sarkastično i to dobar je komentar ostalo. Međutim, kaže me ne, ja sam fasciniran ženom u Hrvatskoj, neka žena rekla nek mi se javi porodica iz Ukrajine primče. Ta ljudskost nam fali, znači udaljavanje jedni od drugih i to. Neće nas roboti potući, mi smo ti koji možemo sami sebe potući. Ne može nas potući nešto što smo mi stvorili. To ti je isto kod dijete, ti si ga stvorio i to mora baš biti što kaže đavo u njemu da je gori od tebe. Znači, neka je greška u tvom vaspitanju pa da on bude, ne znam, da toliko skrene s puta. Ili roditelji žure, znači u životu nemaju kada da se obraćaju pažnju na dijete, ili previše obraćaju pa se dijete razmazi, ili jednostavno tako se desi, roditelji se razvedu, to dijete teško podnese, dok na primjer imate da se mogu, ali da ne idem previše znači u tu digresiju. Uglavnom, evo da predstavim ovoga autora. Profesor inženjer dr. Jaroslav Petar, 58. diplomirao je na Poljoprivrednom univerzitetu u Pragu u Istraživačkom institutu za stočarsku proizvodnju. Reguliše srazrijevanje ocita, sisara i predaje na Češkom univerzitetu prirodnih nauka. Član je uredničkog odbora Univerzuma. Uglavnom, ono što me jako potreslo ovih dana, bio sam kod prijatelja u Sarajevu i pokazao mi čovjek koji nije od ovih priča, teorija zavjera i to prati, kutiju od ovoga covida testa iz 2019. Znači da je neko 2019. naručio testove za COVID, a COVID je počeo 2020. 2019. krajem u Kini, ali ovo je na našem jeziku i naša znači organizacija i firma. Dakle, evo recimo i da li bi vi pristali da budete recimo da vam robot rodi dijete? Pa to je opet isto kao da imate surogat majku, što je po meni opet u jednu ruku, kako i toj ženi bolesno. Ne znam, možda sam ja zaostao, možda trebam dati ljudima da odluče, možda su moji stavovi malo konzervativni, ali brate, toliko djece ima neusvojene, toliko djece ima, zašto ne možeš pružiti ljubav, zašto je toliko bitno da su baš tvoji geni? Pa se ide toliko u krajnost, ne samo da su tvoji geni, nego da se i više roditelja miješa, da se, znači, toliko ovo društvo odšlo u jednu zastranost, znači, da ne kažem koliko samo posto ljudi ima novac, koliko nema, koliko smo zastranili u svemu, da nije ničego što nam se sve ovo dešava. Što nam se svaki čas dešava neko, da izvinete, sranje u nekom dijelu svijeta. A ja sam ovu Ukrajinu najavljivao kao i potencijalnu opasnost za Balkan, jer se ovdje odmah reflektuje svaka kriza, pogotovo kad je tako blizu. To je samo dvije zemlje od Bosne i Hercegovine, to malite ne Hrvatsku i ne računa, Mađarska i eto Ukrajine. Znači, to je malite ne 500 km autom. Ali mi trebamo da se ne damo, znači jednostavno da probamo ostaviti otvoreno srce, koliko god da je svi baš Srđan Puhalo vidim napisao, kaže, dragi Slovenci, Srbi, Hrvati, Bosnjaci, kako se nosite sa PTSP-em ovo sa Ukrajini, jer svi mi koji smo bili u ratu u suštini imamo da li mali oblik najvoličniji, da li neko ko je baš prošao strahote, jer nije isto neko ko je sjedio u nekom gradu koji baš nije granatiran i neko ko je bio u Sarajevu recimo ili Vukovaru ili neđe baš gdje izloženo. Ili neko koji je izgubio čitavu porodicu u Beogradu u bombardovanju. Sve zavisi znači, od čovjeka do čovjeka, od sudbine do sudbine. Jel? Što se tiče znači, te AI, ja sam za to da se da ograničenja. Vi mi recite u komentarima da li ste vi za to. Znači da ima svoj limit.
iako je to neko limitiranje nauke i naučnika, nije, nek bude jedan model koji će biti jači, ali da se ne prave sad da vladaju, da se pravi neka superiorna rasa. Mislim, ovo je simpatično gledati, drago mi je da sam našao taj snimak koji je originalan, baš laboratorijski, znači kako nastaje to sve. I ja volim nauku, zaista, nauka je spasla čovječanstvo. Također, što se medicine tiče, mi trebamo ulagati u medicinu da imamo što kvalitetniji život, jer smo stalno umorni, stalno smo pod stresom i jako ću birat, recimo, da živim 120 godina, ali da robujem, da radim, da sam non stop ubrljiv ili probleme, ili živim recimo da se uvede 4 dana radna, da se radi po 6 sati, ali da se radi aktivno, doduše ali da imaš i pored tog neki posao koji ćeš ti, hobi ili nešto. Ja vjerujem da kad bi neko radio 4 dana po 6 sati aktivno, a neko smo mi ovdje navikli, stojiš na posao da sjediš ili da kafenčiš, da bi to baš podiglo veći bruto nego da se radi kao 6 dana, a u suštini ne radi se. Znači, dolaze ljudi na posao, nemotivisani, onda zdravstvo da je besplatno i da se, znači, najviše u to ulaže. Da čovjek može i masažu da ima plaćeno čak, i godišnji odmori. Možda malo zvuči komunistički, ali zašto ne uzeti dobro pa i od fašističkog nekog sistema? Nebitno koji je sistem, kako se zove, da li je desnica, ljevica, to su gluposti, znači, koje su izmišljene. Treba od svakog sistema uzeti dobro i od svega što je dobro uzeti dobro, a ne uzeti loše. Ja sam obično nadahnut u ova doba noći, mogu bi pričati dugo, međutim znam da koncentracija ljudi i obično videi koji idu preko nisu toliko gledani jer ljudi izgube volju odmah čim vide minutažu. Tako da ću završiti, želim vam ugodnu nedelju, uživajte, odmorite se. Nadam se da sam vam bar uspio dio prenijeti, ako hoćete još ovakvih videa, malo vijesti iz Deep Weba, nisam sve stigao da ispričam, pošto ja imam ove svoje digresije koje i obilježavaju ovaj kanal. Hvala vam na podršci koju ste mi davali ovih dana, neću vam to zaboraviti, tako da sam ostao dužnik. Pozdravljam vas sve, Aleksi Stigmatik i vidimo se, čao.